Ke Confederation of Bhoi people kala Pyrshah jor halor ke Jingai Wai ke Sorkar Jylla ki Sanpunriu Tylli ki power substation shika company ke nabar Jylla kabla tip kum ke broadcasting engineering consultants India limited kaba Noida. Nakaliang kaseng ling bauba bandari dan tathiang president kala Pynrem juri ke Sorkar Jylla halor kane da ka boong bakane ke jingle ke Sorkar kan sapendo kampendo jami ki trai muluk ki bajutrai kum ki technician bat ki jugali. Kita pergi jusuk kiam, kini kisni kejuk kedua kam kedua jam. Agak ke substation tu kita samut kini ki electrician, samut kini ki jungli, banpet kini substation. Telah dah kini ke Sorkar kena IY no sekretari company benabar. Kini ki samla jungi ki bakrem kam kem jam ki beladat ki jipule beper. Saya pat kin tre, hangno pat kin yok kam. Haba man ke Sorkar ke bangi kat ke ba kile andre ki ele pi bantan ni ki breu ki benabar. Jaka ba kenerap ki breu lejong mereka ele bantan ni company benabar. Rega ngapet kan magi RTI hi bangi yo mo. Ande ngi ba ke junglut hawe substation ru la regi kumba galong menta ke junglut kelong tong silak arpo jar hadu silak sanpo jar sibnai. Ten reng ke pelngo susu ya keseng kelong ba balai sekte company haban IY hadu lailak nyupsan hajar plus malau senam hapen kiu kesan persen. Kini kita bisa jungi pai ba. Ila macbun ki jingai anak kalah. Rai mentakan wan sekali company nabar. Ketika ai ba ngigim ki pai ba ngimla ban pedang. Kila kedauru bana preng kini kisan Punriu Tylli ki power substation kumbashi phau Tylli ki dei ki badan hari Bhoi district ki bakentup nadu Pynrem Khanapara Birnihat Rajabagan Kiling New Colony Solaj Sning Jintru ban Nongpo.